me pejuma ewo contractors o ma ye kumazi dwomu okay ana manafo bi linge mi say nanamfo eye HR nanamfo ye HR ono do dwomu bi nti oje 10 million timi ska de konkon adia acha 2 weeks be ko your friend is saying central market edwa ya wonum si phase 2 yi ena o pe ho adwuma ena wadanfo say nanamfo bi wo ye human resource HR oye si bender nanamfo ni HR no nanamfo ni HR no so wadanfo na ye still bender on nadanfo ye still bender ena nadanfo no so adanfo HR okay 10 million to den kofo ma no ti menyes kan kwan hondo niska menyes kan kwa dia me kwa 2 weeks me frame me heavy duty mechanics esa wo sie ka kese ni bi o ye fitani yan kan sa yo ma one so kakra ma ye why na tie fo ne so mo nte one ne papa e cheya me ko ka 10 million me ntua brabo ma adwo man sin ya me ntua brabo ntia o nim sa ye bribe won so ono me ntua ska da nyen page manda ba wo so ntua bribe na am so nim sa ye bribe won e say lockdown no ye tifie eneja riska koma no so do koma ye cha no the 2 is about 2 is am frame e be call lockdown Christmas na me say masa ya frame dia jimiska e dey en fie be 2020 asem na working okay jimiska bremi on the side say me twa fe do ka cham say ya transfer e cha no kwa akra tata kwa akra wa jiska mo bi ko jima de bremi a ya transfer kwa akra ni me dem him sika wo on the side so akwala kwa bibu akra ma ye na di e cha no ye na di me dey ye need to say man redundancy ndi dim skabremi ye na di kran ko say yidi me friend so me onfa wa me no man say ndi o say aporto no mo so to bangle so me friend bia me blessa my ya satan my ya nti last year me say me ko baby ana man fu je me no man say me nyai no friend no tunufo o friend tunufo a satan o tunufo ndi endi wana wanu asa frame onu mu ma frame say obi a friend say dem me an me kan o ko ko to kra me gina say me an me kan mekun based on this nti mekun nti so obi aka na nipa no kan me an me kan na nipa na je no ma so o persuade na kwa yede wa bitua ti April na mba fie na me ne do introduce no ma me no friend Manasi eno ye friend no ye kasa ya me credit assign one friend bio my friend ba kon o ka yo say mekun na menkono ma fe kwalo me see ada chemi say my threats me kuni to me see dem so see adu gada ga back rank fine because see adu o nyansa o baby say e dey na wa yo obi also be kun see adu no be menimu a mo stay yes see adu me menimu a de me twa man ko be sorry wajimi dia see adu ni a wajimi dia o misa wo a o misa ni say ka no e be yas me kese eneja maba me fe na minyan ma say so mba me tie die ba be da so mpa for 24 o ma fi akam na wadanfo ne your friend is saying Manasi wonnim no wo hefa men na wa wanga ye si bank ne bu wanga commercial bank wo mo house bo wanga estate asio woni nyana na me ma kan so ya carpenter te ho na ade ko hu no be woni na nante be se mfie se ya nante 1.5 years contract sign na chese intimate but timbia ye hu timbia aja na nim say ye bribe na nso so si untue bi na agreement nimpa de adwuma say kom so ya utungo bokro no do be ka kora for adwuma dia ende na chese ye de nam na yi nam ana aka so obekunu no wose sen oso do wa record de masi id na aka obekunu ampa ma me say me friend kwa minya no na amanim sa so waka me yate enka obekunu ampa na de hunahuna no every day manafu de din kom yeah na kola mama so na manafu agi no ma say minya no friend na me bisa say wa no wasi wagina ye say enka obekunu ampa ejina de si no mo so bi din kwasem se ode ya na ya ya na ya nti de oya no officer ye nkwa asem on sa de de enye npokum de enye but na me ka ho man keke okay no na mpese ye nse owo ya no oka ni bere ebia na odi edi obo ho ana ni abele so obekwa kokon ampa nka me wa papa bi won nka me de na ema odi e fast say Papa ya chawa yeah SOMPA ba ye di asamo bo Dr. Brother first time ya na so wa onim panyimfo e na amafo nyina mesraw
Wow, send me some power. Some power, some penny pa. Fabula some power. What's it? Everybody needs na bet you bet many pan on what then. Wakati no say no so na akati o. Yeah, share na your boy homo den say ye ra Ernest Oforia Samoa ye ra John Edu Eken ye yampa na sesen na de ntina akwa akoba ne sa 10 million de 2020 efie ni bia bemu. Hello Pacho ba ha me dofo Ejeso Stand as apomo ye Ibacho Wadaro ma ye frem o hini no ye boasi ama me kasa free SOMPA TV ne SOMPA FM Papa bi a friend ye ra John Edu o se o ka so be pa adwuma bi wo kejetia adwuma ni mu de ama no be 10 million na o de ma sa so ni mo bi wo ho nti no fie mi ensanie adwuma na ama saa nso so na ni sika nso so ama so o gi ni sika nso so akwaye ma so no o de aba ye pese ebisa se ya mpa asem bisa wo ne ntem o take care mo oh okay ebeche oh 1 hour de na ya sore dadado eya no kura wo de ka bi kire na ya nya na ya hu ba bi ade asa ne beto kire no be kasa ne no akasa why o take care ya te wase abusiam ma no saa we se akwanya we se o take care mu nti asem we se na bia obitimu a wote a enhye dan papa odanfo ne so o take care enti no